Hey hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silen sang puya. Deputy Chief Minister Puton Lue chuan Nimin Khan Mizoram Engineering Service Association in khom puya man pui. Health Minister Dr. Al Thang na chuan Mizoram chu state dalmong le mi pui po. Lim thei ta kan i line H vei tamlama alang reng chu puya ti thu soi. Vice President Jagdip Dhankar chuan Nimin Khan na Galana Hornbill Festival a hong. Gujarat Assembly in Khan thokhatna Nimina zota ka vote za samruk atla. Mizoram Engineering Service Association chuan Nimin Khan Annual General Conference voi somli pakhatna an manga. Deputy Chief Minister Puton Lue na man pui. Deputy Chief Minister chuan engineer de chu masona rural khan nana sul sutu ani a. Thiam na chi sang le degree sang tak tak nein ramtan thiam na manga mi puite rongbol turin sarkar kut ke ani ti in hrenon le turina cha a. Kong tha tuin tur thiang himba ka eng om tura na thoktu thuak bur khom ani ti soin Mizoram Engineering Service Association member zong te an thiam na le fin na te mang tam le zol turina soma thil thar ngai to zonga ngai to na man tam apoimo zola ti a engineer te chu abi ka pen chok zel turin asom non le a Mizoramin a thotang kai hleang atibok puton le chu Mizoram Engineering Service Association a department pathum PWD PHE le PNE te chu na tho that lama in na thiang him siam thin tura cha in sarkar thok chu sarkar nei tu ani ti shreng turin acha bok ani chomhalama an nakai noi naruak no kha MES Combined Competitive Examination Regulations Engineer Center de sai hovin malak chum dan tu relani a service rules siam thatura DPNAR rotnate association constitution siam thatura DPNAR rotna po boipu mekani dante in silfia le sai ho ani mesa hian member zathum samuk pakua anom meka adin tir kum sakas go samseri pani me ni sampuli khan member pare chau an oma atira chona sam engineering service association Aizawl zone ti ani a chumi hnuwa Mizoram Engineering Service Association ti min kha ani Health Minister Dr. Al Thang na chu Mizoram chu state dalmong le mi puipo hlim thei tak ani line HV tamlama alang reng chu poeti thu soi nimina khovel pum ho pa HIV le AIDS donani World AIDS Day pola Aizawl in khom hoi hota he thui soin minister chuan khovel le Mizoram na boipui HIV AIDS dona konga M6 le OMA te tho na chu fakomati thu soya hebe pui thak hian ra tha a chuang erin thu soi ani thalai mai ne lo nu le pasuat tu chu HIV AIDS ni a adona konga Mizomi pui le pol sang te tran ro la poimo thu soin mi malta na ham thana le in hai vuna lam ngai tu mi lovin ama mo te ta na luan chu hi atul tang setani ati khovel dam chunga poimo ber chu sel na ni tin riselo tan chuan masonen omzia anelo thu soi bok ani hein khoma hian World AIDS Day pola hun man ani baka Zoram Harro campaign kharna hun man ngalani a Zoram Harro campaign pola central way mele M6 bo sai inti siak na ti thate Loman minister hian hlan ngala Dr. Al Thang ne son World AIDS Day le Zoram Harro campaign plong taka zo hun man thei ani chu lomati thu soya heun kal khom te chu mitin mo phurna ngain zo fa te channa tur ani hria in 8 zona konga tangho zel turin a fui bok Central Way mele M6 te tangkop inti siak na hi chan thatak neya bo sai ani angin malak zel dan tura po an ngai to na seng thau turin kal khom te acha ani World AIDS Day hi Aizawl ba ka Mizoram district sang manani a district board sap te M6 tam hotu te kai shuna noya man ani Mizoram lo thleng Chief Justice Guwahati High Court Justice RM Chaya chuan Chief Minister Puzoram thanga chu che na nimin kai khana hmuwa Chief Justice le Chief Minister chuan Mizoram din hmunte sei dunin sarkar in rel bona chungchang te an sei duna Mizoram High Court office sakna kal mek le thok tu chungchang te asoi bok ani hein komna hian advisor to Chief Minister Pusi Larmzawa Guwahati High Court Justice Nelson Sailo le Justice Marley Van Kung le High Court thok tu dangte antel ani Association for Voluntary Blood Donation M6 le Blood Bank 10 December chunga Christmas politician peng an hoi ho chu Civil Hospital Aizawl Blood Bank ka Medical Superintendent Dr. Zoram Thangana Hong Dr. Zoram Thanga chon tisen pek lama mizo thalai te an thang har zel chu lomomati thule blood bank ka thok tu ten thanem ngai taka an hna theu an thok thin chu fakomati thu soya mizo thalai te chu tisen pek war zel tur le Christmas politician pe theu turina soma blood bank ka thok te po an ma zon thewa an hna le mo phunate hlen tura be tang zel turin acha ani Nimin Khan dampa built MLA Polrin Klonga Sailo John Government West Pileng High School Golden Jubilee Man Pui
Kualian John Government West Pailing High School in Kumsomnga Mel a hmu theina tura lo thok to zong te che bai bookin Golden Jubilee lungphuna honga tunline central service ni amo state service te service danga zirna konga mason apoimo zia alang chiang hle ti a engkima ti takse de taimang na be a hun to thu sein a be tral piang ten lo tlin na tha an changthin ti hre chungin zirna konga taimak chu turina som ani Samagra Shiksha long club block board say SMC and community mobilization training nin hi chung o chu zo felani a training a hian school sang atangin SMC chairman secretary antel ani training hi poisal tan puya additional DPC Samagra Shiksha le BRCC puke lathan moi ten kai shuain DEO PR lun tharile DPC Samagra Shiksha chuan training honna hun man pui bok ani he training a hian Samagra Shiksha long klai district atanga intervention Shang APO te baka CDPO le medical department district hospital atangin resource person so mani a ani hian kalkhom te hna zirtirna anpe ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Vice President Jagdip Dhankar chuan min khan Nagaland Hornbill Festival a hong honen khoma hian Nagaland Chief Minister Neipurio po atela tu soin Vice President Dhankar chuan Nagaland an hamnun zia danglam takhovel mo an pholan ni chu Indian G20 President ni na achel ni ani boko wangin hun chin che tak takani athi a India chan hamzia rang tam tak omna le kum sang chuang mishing te lo chen to na ni a ram chunga tlang mi te le an hamzia chu an chuang MMT soin Vice President chuan Nagaland mi puite chu du sakna a hlan ani Gujarat Assembly in Thlan thokhatna ni mina zota ka vote za somruk atla Zingdare de tanga tlai dar nga thleng vot thakani a in thlanam hun tei Saurashtra Kutch le South Gujarat district som pakua a assembly BL somret pakua ani a in thlan thokhatna hian voter viable chenhil anoi somthum pakua an om ani candidate hi mi zasari somret peret omin polling booth singni sanga zali somthum siamani a nimina vot thak zinga Madhya Pradesh Governor Mangubai Patel Union Minister te Parsotam Rupala Darsnaben Jardos Chief Minister Louis Vijay Rupani, Karnataka Governor Louis Vajubai Vala, BJP State President C.R. Patil le Congress Shuaitu, Paresh Dhani tepo antel ani. Iti lai in thlan thon hinata na campaign po ngor takin nei mek zelani a tun tha ninga hian vote thak ani ang. Nimna tang khan India chon G20 President Chanvo kum khachunga ta na cheltrana. Hemi pol hian ram chung hun ming thang za ate G20 chin chiana cheimoi chu pholan ani. Prime Minister Narendra Modi chon Indian G20 mathlir chu huap zo tumruna thilti lam ona le thutluk na huai san siamani ati a Modi chon khovel mi pui inpum khatna ti ma son chu antum turani thu soin India thu pui tur chu khovel pakhat chung ko pakhat mahun pakhat ti ani ang ati bok Sarkar la pui chuan FM radio channel te chu zu ruihlo ral thuam miswarwal geng ho le silai choilarna la emo akai noi ti chuak lo turin na hriatir Union Information and Broadcasting Ministry chan thuron ti chuakin hetiang la le kai noi ti chua hian All India Radio Program Code abo chiani ati Grant of Permission Agreement GOPA in Phalna apek te chu All India Radio in Program and Advertisement Code asiam te zom turin a phuta hetiang a thuron ti chuate zom lo chu shem the ni thu tarlan ani hetiang la le kai noi te no pangril ro hruai suala Misual Royal Geng Ho nun phunga ashwai lu theni atibok FIFA World Cup sani somni pani khelme kani zan khan Group E le Group F match nungber khel ani a Group F in khela hian Croatia le Belgium golum leven ne toka Morocco in goal khatin Canada an ne a Group F atang hian Morocco le Croatia 10 round of 16 an luta Group E in khela ni zan la khan Japan in goal khatin Spain an ne a Germany in goal hin Costa Rica an ne a Group E tang hian Japan le Spain 10 round of 16 an luta tumli lo champion to Germany chon round of 16 an lut phatalo ani zanin group match hungber khel ani dona match masaber zandar le chan ve group H atangin South Korea le Portugal Ghana le Uruguay anin tumanga zandar sompani le chan ve group G atangin Serbia le Switzerland Cameroon le Brazil te anin tumang Chanchinthar seti top na tlang pui Deputy Chief Minister Puton Wechen Min Khan Mizoram Engineering Service Association in Khom Poyman Pui Health Minister Dr. Alal Thanglin chu Mizoram chu State Ral Mong lami pui po lim thei tak ani line HV tamlama alang reng chu pui ti thu soi Vice President Jagdip Dhankar chu Min Khan Nagaland Hornbill Festival a hong
Gujarat Assembly in thlan thong khatna nimina zota ka vote za somruk chuanga ta chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani